ukurikijeho amasaha ageze hari umuntu umbwiye ati dore buranyiranye kandi atahirwa gihura ansabye akabando ke ariko kubera ko ari kurengera ndumva yarara ariko ntababa hafi bo n'ubundi dusanganwe hano turagumana tugeze mu gitondo inzoga nizishati yakuzana izindi ibintu birahari ushidikanya ko ngenda kubera ngo ibintu biriho ushidikanya ninde ngo muhakoraho yumve yaba mu gatuma yaba mu gikoko yaba mu gatuma yaba mu gikoko bakazane tukagwa turabyina buracyaha ayiwe turabyina buracyaha ayiwe gashoza ni mwiza we gashoza uraberewe ayiwe gashoza uri mwiza we gashoza uri mwiza we uraberewe na tatizo we gashoza uraberewe gashoza uri mwiza we gashoza ni mwiza ayiwe gashoza uri mwiza we gashoza uri mwiza we gashoza uri mwiza we gashoza uri mwiza we gashoza uraberewe gashoza uraberewe ayiwe gashoza uraberewe ayiwe waberewe na tatizo uri muri kuntu umurimo ukaba wagira imana gashoza cyane igahari kuntu umurimo agomba kujya gashoza uraberewe ayiwe motari kandi wemewe ayiwe gashoza uraberewe gashoza uraberewe gashoza uraberewe ayiwe gashoza uraberewe ayiwe mubese umusore murenze me mujyana hirya mu maboko y'uwiwe n'amaboko turushye mu kamazi bakarubanda rwa caca ayiwe rubanda rwa caca rubanda rwa caca rubanda rwa caca rubanda rwa